Ja položio zadnji, niti sa idi u trava na rikvers, niti nigdje. Pokojni brz sa meni govori, ajde i tebe riješim, kaže. On bio u komisiji Šimić. Dobro, ti ćeš bolje upamti koji ti je bio... Znate ja, u komisiji bio Šimićovi, ovdje još živ ovi notar, je li on notar? Je. On i oni Bog i pokojnog Čača Brzice, što, on boj. I ja zadnji, ja bio prvi, sjećaš da smo prvi mi po ligu polagali, a zadnji vožnju. Sjećaš ti to? Čuješ li? 22 neka bi se ja toga svega... Ja sam si. I 9 navečer bilo i meni govori, jes to ti osta? Ja govorim, evo jesam, šta ću, kaže, mi baca živ kroz grad i ono ti utravalo se na Rikverc ovdje kod hotela prema gore. Da. I ovi meni, ja stao ovdje, kaže, on meni, ma vozi da poligo, vidi ja da ti znaš. Samo ćeš mi gore malo lipše i obrana parkira. Je, morat ćeš stati ponovi koji dva. Ja nisam. Ne mereš u vrata. Ja sam gledao malo prije čovjek kod jedne trgovinice, male kocke, pa čuješ, neću ni ja reći da sam ja uvijek prav. Na ljudi unišat do vrata, izlazi, a nema niko više u tu trgovinu. Niko. A nije što je ta trgovina, to je to ti malo, tamo imaš prostora kako Čuje, šta ću ja sad? Momci, budite mi pozdravljeni. Budite pozdravljeni i vi. Ugodan dan vam želim. Te priče, ja znam kad se polaga, 98, 22 godine. Znam, došla iz vojske i sad ti 15 godina. Došla iz vojska, ma položio se. Stari mi kupio pokojni buca i rekao, nemaš voza buca dok ne položiš. Ja došao. A umeđu vremenu on kupio buca, ja bio u vojski. Ja sam vratio, Bura samo voza, meni stari ne daj. Bura zimo voza. Je, Bura zimo. Bura za mene mlađi, ali ja sam šao u vojsku, znam. I nisam polagao, kuži. A umeđu vremenu da sam ja bio u vojski, Bura položio, počeo stari, kupio auto pokojni i bogati on, razumiješ, ti vozi. Ja došao iz vojske, bogati kao stari, kad ima da ješ vozačku, ja dan, tu je jedan dan, ja otišao u Džajića, odmah, otišao u Džajića. Je li ti on bio? Je, otišao u Džajića i 2 sata sam voza, jedan dan sam voza, ja sam ja odmah poslije vojske, odmah zaposlio braka, on je nešto radio braka, on je nešto. Ja rekao, njemu nemam vremena za vožnju. I jedan dan radio poligon, jedan dan voza sat vremena, ja govorim, jer ja sam dolazio sa svojim autom, bogati. Ja sam 13 godina imao svoj auto, prvo u srednju školu što sam Ford Fiesta bilo. Ima 14 godina kupio svoje prvo auto. Nije onda parkiravalo, tamo rat počeo 91. i sad bi ga parkiravalo vode. Ja pokojni čujak, pokojni sad sa Renaultom dolazi, ja odmah do Renaulta da sam parkiravao. Ford Fiesta sam. 14 godina imao sad. Zajedno ono vrijeme bilo, da je bilo bolje. Bolje je bilo druže 100 puta. Bilo više i pare se, posle se. Skonto sad toliko onim starijima te... A je, sad, do 2000 je bilo dobro. Poslije 2000 je već počelo to, do 2005. Poslije 2005 sve džavale jest. Do 2005 se mogu. Poslije 2005 već. A najbolje ste godine bilo 90, poslije rata 96. do 2000. Te 4 godine je bilo. A kakav je Ljubuški bio, bilo šta da? Sve što je Ljubuški bilo, radili ste živi. Dosta ovdje su bile i Duvanjska i ta strana, svi radili. Duvanjska, Protano, Famo, Sokol, sve radili. Dok ovi nisu kakav došli pa sve to uništili. I onda vidite bolji Ljubuški, jebo, ti si smati, vidite mi bolji Ljubuški. Povucimo crtu za Ljubuški Bebić. Ali tako?